Good afternoon! Nagbabalik ang programang Adda kay Manen. Dito yung line na 8.5 IFM. Ito idol tayong FM. Kadwa tayo tatay. Ito may kadwang Grand Finalist City Ilocano Idol 2020. Dati yung mga interview ka na nalaingag sa dati ko. Ayan, thank you so much for Makatoy, nagtukot to yun. taking in charge, Balong. Ayan, dalang tingin na tungtong ko Jeruar. Kat, bamiso nang ag-operate ditan pa may Madi ko kano, madi ka no minorize. Madi na minorize, so nga yung may natoy ka juga. Po, grand finalist, madi na minorize kang kantaan na. Anyway, iti kantaan ta dagay sigurado nga ambum ta. Dahil tikit graded datoy Balong. As part of the search for Ilocano Idol, I get dapat ismarte. Yan. Katoy. Taigisa ka man, iti sarilim nga mantika. And of course, please get yourself a chair, John Mark, and later on, we will try to play live. Yan. Ayan, so, good afternoon, Balong Prince. Ano ti full name mo matatayan? Renz PJ Bulan po. Renz PJ Bulan. Talaga nga inborn deta nga kalugong. Muha nga maikika dayta. Pwede ba? Wino kaya mo nga ikatan. Katinde ba? Haan, pwede. Deta mo tayo, wino kaya mo ti kasta. Siyempre. April Voice. April Boy. Ano pa dyan ito mga kasta nga kumakanta ni Ate R&B King. Ate R&B nga nakakasta na tagat. Ate putipot na to. Chris Lawrence. Ayan. So, basically, anong klase nga artist ka Balong, ano ti genre nga talaga nga kan kansyonam? Ta dito kaya amok nga mapilpilitan ka nga kumanta ti Ilocano. Ano ti talaga nga genre? Pang ballad kasi. Ballad, okay. Ballad R&B, okay. It's a good thing if you can a little bit add a twist on your performance talaga nga narigat ti kumanta ti Ilocano, nag-require iti emotions nga pirpirmi. So, nga rod kablaawa man, dagitay namnamaang sumupsuportamat kang ka anak ko. Kablawak man na po, nag-j katrabaho ak, ita romantic baboy, aglalalo kini. Manen, ape, Diyos ko, susurdun na manen. Ano nga baboy yan actually, I lost a lot of kilos. So, sino nagijay romantic baboy? Nag-j katduak ita kusina and also yung pinakamabait na manager namin, si Ma'am Billie Jane Balyoga. Yeah, agdingdingag na ka didi jay. Vincent. Nakatutot na, binagaat sa ratay okay. So, your first song is entitled? Parbuklaing. Parbuklaing. Ayan. Actually, hami nga handa ka lang, hangal lang Ilocano ti ipakantami of your genre talaga. Kita imino kasano ka magkumanta ka your piece nga talaga, met. And is this your piece? Actually, inadal mo lang just for this day? Inadal lang for this day. Sige nga, Rod. To give us his first choice of song, Kaaruba. Yaman, nagamoto tayo. Renz. Renz, ayan. Nalipatak. Okay, Adda, tatikab kabaw ko isong adalata kumati mo kwantiti na. Anyway, from San Guillermo, Isabela, the pride of San Guillermo. San Mariano, sir. Haan, si bagay sa bali. Joke lang, San Mariano kaya. Okay, sa tao man lang. San Mariano, Isabela, Barangay Aribadabad, kuya. Ayan. Mo, si kalata mangipaganta mali may pronounce ita. Ngarod! Ayan, da ito yan isunapo. Dingken tayo iti panagkansyon na. Di na minsan ang nagkita ta, di na makono at nagayat keng ka, di sumbat mo ket naluwad, awan ko na mga ibaga kaniya, naluwag apar paruglaeng tasumbat mo tanakita akakoy ko'y
ni ay ayaten tinasakit akin na awan bibiyang ko ti pagduyusam awan gahayam kay mo tinga parparbukla eng gayam dayta di na minsan nagkita ta di na magunutan agayat keng ka di sumbat mo ket naluwag awan ko na nga ibaga kaniya naluwag apar bukla eng kasumbat mo tanakita akakoy koyog mo naluwag apar bukla eng kasumbat mo tanakita akakoy koyog mo ni ay ayatem 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 ni ay ayatem. Naitaka ito talagang makulit datang sonata tapos ni ay ayatem wala na walatan. Okay, that's cool and makita mo talagang iti vibrato when o titigregar ti boses mo kayong pangbalad niya talaga balong and I hope makayanam to no nya digijay standards dagiti agba judge to ngem itatanga nito anyamat ni mabali mong ipanakkel nga adda kanya mga awan kadagiti daddo mga contestants ano yung meron sayo na wala sa kanila sige man Yung the way you how to sing dapat galing sa puso gana. So kaya mga sahuan dara iti rumrumor kaya kasi nagapupusom puro dara na ipugpugsom yes talaga nga mga talaga nga dati emotions mo din yan while you are singing talaga nga it's full of love and emotions and how do you view yourself? I mean, nakas pangalikan ta si Kati agbalintong grand champion anyamat iti anya ti makitam nga pagbalinam to. Kasano kanton? I mean, okay si Kati na nga baken and anya iti agbalin nga rinam to. I mean, anaya dayjay. Anati nagpagbalin nga plano. What's plan in life after winning? After winning siguro syempre maraming nakakakilalan tun sa akin siguro yung mga gusto din siguro na maging katulad ko someday tuturuan ko sila kung paano apo kasla voice lesson okay i-simplify the question are you willing to give up your job and continue with singing journey kasi after this agbalin kang recording artist and this is a legit recording artist may sakatagiti pa premyo is to have legit recordings so talagang bali at dati bugbugod mo nga kantaan so are you willing to give up your job? Siguro kung saan yung yung mas magandang oportunidad dun ako kumbaga kung saan yung mas
maraming blessing. Noon niya titagal ti kwarta. When? Di mo lang matiritsa nga. Medyo agro-pro pa ka mo ba si ti kwarta. Anyway, you don't have to give up your job. Api ko na, kasla kanyami kini dyan, Mark, di ba? Aside from being a government employee, we are working at the LGU, and recording kami, gigigis kami outside, and dapat iti radio program So, mabalim mo nga pagkikitan nito amin with proper management of time. So, you don't have to give up. Tapno madi mo matanagan, di kayo katrabahom, tabaka yun ibagata nga na, pumakada mo tan, ko na. So, and iti recording is actually happens every rabi lang. So iti rabi ngamin mas although it's studio awan ti uni na pero mas buo ti emotions. Awan iti oras nga kamkamatam. So oray nung parbangon ka nga malpas kasi nabayag tag recording ha may nga sonata lang it will take you 4 hours. Grabe. Kasi dapat awan ka malina. No, pang lako ha. Ngayon na dito pang upload lang akyat oreda ka malina. Okay lang. Ngayon pang lako, commercial purposes, aglalo kat sariling makanta, talagang every lyrics dapat makita, manggagana. Okay. Tagi tayo barangay official siya tayo barangay yun. Baka kaya mo mga kablaawan. Amok nga dumatumdum kada tayo di San Mariano. Go ahead. Kablaawak man na po, Kapitan Milita Alibadabad. San Mariano ni Isabela ni Nelson Wee. Ayan. Nelson Wee. How old is Kapitan Nelson? Po. Ilang taon na siya? Maybe nasa 50 plus. Okay. So, sooner, apantayin bisitaan dito kapitan ta. Umay ito, pakape kanya ta. Okay, nga ron, kansyon mo tayo may kaduwa nga sonatang balong. Ready ka na? Ready na. Oh, of course. Always ready. So, ladies and gentlemen, once again, our second grand finalist. Ano man tinaga mo? I-introduce mo nga itong bagay. Renz PJ Bulan from Alibadabad. Ayan. Okay, go ahead with your song. Dating nga rin apo. Atay may kaduwa nga sonata na. I was wrong when I hurt you, but did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past, I just want the love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you, you must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. No, 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 no. Didn't anyone tell you yet that to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you, you must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. I must forgive you, and you must
please forgive me too. It's the only things that left that we haven't tried to do. One thing that I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past back Okay, we're back, Apo. Of course, kadote pa lang po iti second grand finalist day for the search for the Ilocano Idol 2019. 2020 kung natata, nagbali mga 2020. Dito lang po 98.5 IFM, iti Idol tayong FM. So, once again, good afternoon kayong anak ko. Agor katin eh. Ayan, good afternoon. Good afternoon, tatang ko. Ayan, one, I usually call anak ko, ading ko, balong ko, ayan, no ubing kanyakit. Adda mo, ti ingungutam ti biyag, of course, your girlfriend, do you have? Honestly. Nothing. Nothing. Focus apay. on work pa lang mo muna. No, there is no such thing as focus on work. Dikla mo. Apay ngayon ni Jan, madi mga nakapag-focus ti work na ta. Sa bali mo ti iwo-work na. So, after graduating, are you a graduate or not? Graduated na pa ako. Iti, ano nga course mo? BSHRM. Ay, talaga nga. Dati agluto ti kaya mo kada prepare ti table setting kasjay. Opo. Ayan. So, amo mo agluto ti Japanese food? Kasi, ano? Actually, Korean foods. Korean ti talaga nga in master mo. Kaya kasi, Korean na nga agtrabaho dati. Korean fast food. So, kaya nang sawan, hanggang nga makaadal nga agluto di eskwela, ano di ket di no di pagtrabaho am do kasjay? More more actual pag nasa trabaho na. Okay. Pag sa school kasi more on lecture, ayan. Pero depende din kasi sa Adamo ti gayem ko nga nakalpas iti HR nga ate mat agis skirting la tate mo. Sumula tate mo na nga Brian. Anyway, ket dakil nga pa Korean na Hami pa napadasan honestly iti Korean food. We may enjoy me iti Italian and Japanese gijela usually, and of course Chinese at napangkami at Hong Kongan itan. So we're on Chinese. Ana iti naisal sa lumin amot nga ramen when flavor iti Korean. Kasi no Arabian kung natin kita na gagaasang kung kunada mo tan. No DJ mat Korean anati most bestseller ng makan. Ayun, more on spicy din kasi kuya lang. Spicy na mo lang. More spicy meat lang iti Korean. So nga na. Kung unay kurso na nga root kasi noodles, noodles nga spicy. Spicy daw. Ngayon madamo naging ramen da? Ramen din. Okay. Ramyun, ayun mga ramyun ti awag da. Seafood ramyun, raboki. Robok. Tonkatsu. Ano mo kaya mo ito nga Japanese ramen. And of course, dagitay sushi and sashimi. Dagitay mo ito kaya ami ako. Ang arad, itid mo, iti maudi nga sonata. And of course, good luck to. Nukas pangaligan man ta maabak ka. Ayan, diretsakan. No maabak ka, hanggang nga agsardeng ta. Of course, adala nga ro din iti boses mo. And in fact, mabalingkan nga kumansyonan kada kita kaskasaran wedding. And your voice is may natop iti wedding songs. Nagiti balad nga talaga. Mat nga, ilang ulit mo. Kakantama, Jai? Pang Martin de Vera. Kakantama to ay? Sige, sample lang ta mga ro diti live. Parang may katibalong, balong. Sample, awan ti pedal ko eh. Dapat may lyrics. Sample lang, just a few line nga. Kanta ti Echo Basitin. Ayan. Just a few line, tapos makita lang nga dati live tugtog ito. So, go ahead. Tinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang ating pagmamahal.
hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may himig pa akong tinataglay, kita'y ibigin. Giliwag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Opo, talagang mabalinan nga pang natayanan dati nga bosisan dati talaga nga numanggang kumadatay na biyuda ko talagang ayugaong dati kastaunay nagita ka tay quality nga pero kung may isang singer ni John Mark madinga kas di nga bala di isuna rakista nga talaga isuna madinga pang nabuntog nga sonata. Pero kayang-kaya na nga bumitak tila payag. So nga Rod, for the last time, itid mo ni Tia Sonata. And thank you so much for being a part of our program for today, Balong. Yes, and lalaingam to into the grand final. Anong to tisuot mo? May sana lang nga lalaki ket kaaduan nga competitions lalaki ti singing. When it comes to singing, lalaki ti mga baba. Kung mano ti babae, ngarikat nga kalaban ti lalaki. Okay. Ngamin ba, aduda nga babae di ba? So, babae, biglang ada ti lalaki nga kumansyon, ay ket naisal sa lumina. So nga, may isang point mo, Jay, iti may isang advantage mo, lalaki ka. Isuda babae na. Medyo nagpagwapo ka launay, ay ket, ay just kung na makakantaan na kitaan babae na. Ang ara, ditid mo balong, ti maudi nga sonata, and ayan, ladies and gentlemen, our second grand finalist from San Mariano. Once ang internet na dahil Sending money. Apo, Diyos ko. Patalasas na. Okay, sige. Okay na? Yeah. Kasta ka lang muna eh. What would I do without your small mouth? Drawing me in and you kicking me out. Yeah, my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mysterious ride, and I'm so dizzy. You know what it means, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm feeling fine. You're crazy and I'm out of mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm loose, I'm winning, 'cause I give you all of me, Okay, and you give me all of you. Oh, how many times do I ever tell you? Even when I'm crying, you're beautiful too. The world is feeling you down, I'm around through every moon. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm feeling fine. You're crazy and out of my mind, 'cause all of me love
Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Oh, God's on the table, we both show each hearts, risking it all to each heart. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you.